Tay na baketan abalasang gasat na inasinang sangitan taaddakan iti dinaan naramanan idi panawen nga isutay na lasbang agbabawi kaman o nanang saan munton pulos amaramanan tay saba alakatan ni tatang nga imbagla kumanga ap-apnutang umay kan na ng kuta inta agpasyar ta panagidliday mo inta agasan mapanta aduway jay napinta sa lugar kasadyay mo ama kita tay saba ni tatang ati gayam ni nanang ko adda si ding tilok po na iti banda tingato na adda dakkel sugat na napalalo akik tut ko gapu sugat na babasa nakiapa kanu idi isot na wasay da tay na baketan abalasang gasat na inasinang sangitan taaddakan iti dinaan naramanan idi panawen nga isutay na lasbang agbabawi kaman o nanang saan munton pulos amaramanan tay saba alakatan ni tatang nga imbagla kumanga ap-apnutang umay kan na ng kuta inta pasyar ta panagidliday mo inta agasan mapanta aduway jay napinta sa lugar kasadyay mo ama kita tay saba ni tatang ato'y gayam ni nanang ko adda si ding tilok ko na iti banda tingato na adda dakkel sugat na napalalo akik tut ko kapusugat na babasa nakiapa kanu idi isot na wasay da ato'y gayam ni nanang ko adda si ding tilok ko na iti banda tingato na adda dakkel sugat na napalalo akik tut ko kapusugat na babasa nakiapa kanu iti isot na wasay da nakiapa kanu iti isot na wasay da